Raja Ringko Singna song kaijangman dakti nugui man chinai tang hinba chungban engagement khaiman in nugui man ka. बात तो सही है Ngata ko kongkor bombu buri engagement khai ka je Ringko Singma engagement khai buri cham khai sabang kha buri am pru tamong khana. Nong na kok sab sapanya ang sanai ta nong na ang sama hai tikep sana tongla hain bui like share subscribe khaina nango je khai phano. Ringko Singma engagement boni ongi paika je Priya Soros ni. Ringko Sing sama kata nong na sana nya je Raja Ringko Sing je Yas Dewal ni bonla pora ek over 30 nang thine wa pas pungsa kamar mar ronya je Yas Dewal na asma kelas me sija khainai Raja Ringko Sing apna sing bon asma kin 2022 ni asma kin Raja Ringko Sing ni mung sor jami ta kata India timo chance manjak India team T20 to best performance khai jango tabo tai asok simya Raja Ringko Sing pura Kolkata ni tak san ban an ongi thangka Kolkata 1.9 crore khe rui paijak hingke tabo kok hor ko boi je chini je Indian cricket fans ni babi ong nai Priya Soros কয়েকদিন সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া আসমাকে ট্রেন্ডিং ও চলে তংমন kana Priya Soros bai Ringko Sing engagement khai hai ni na khana mani trending ongma nuk khana hingke aburi sabo hingke Ringko Sing bai Priya Soros kubi engagement ong kha ong abtang saiman sok ya haipa nang nong no sai khana nai je Priya Soros sabo je Priya Soros ka Noida University je Delhi University complete khaijak politician kai khorokcha Priya Soros ka je young age 25 year on bo Samajwadi Party MP hata oban sai sikang bo Supreme Court ni lawyer tongman Delhi University por jak je BJP ni politician je BJP ni minister bo message pe kha je por bo Samajwadi Party bo sakha por BJP ni je mantri bo message pe kha nok tawle saima kana je Priya Soros sab kaham ke saima ka tabo ka pai chung men ko ko thanglai sinai Priya Soros bai Ringko Sing kubi engagement khaika na khai nabo farji news se sanan thaka ke aba farji news no tabu sujati kuno Ringko Sing bai Priya Soros kuno engagement ong ya kho tabu asung maken je social media viral ong je kata Ringko Sing bai Priya Soros engagement khaika ni abuna nogoi na je Priya Soros reply kaisa remark siwo je Indian cricket ni fans ni babi ong na Priya Soros reply remark si ang tabu je desos kuri kang baik engagement khaika bahin bosi ajaga umai ke reply remark si ta mane sanan thaka ke Priya Soros ba hamya bihinya bo accept khailia bihinlia accept khaika bihinlia tar mane nak bojina srita mane kok khomai ji je Ringko Sing bai Priya Soros ni bagai salain bang no biya kainan sanan bagai nyai je Ringko Sing buah Priya Soros ni nogo thangka Priya Soros ni buah dofani Soros ba sao je tau phano je full and final kok ongya ko mane just naya ni phaika je Ringko Sing buah je kok tui phaika je naina Ringko Sing bai kaina ni je kok salain phaika umai hini simi sauta tau phano je MP je Priya Soros ba deso kuri ba baire o thangjak virus baire o kaise samung ni bagai thangjak ongna ta bono jong social media jong samanu ka je ba Ringko Sing bai ba kaijak liya bu hinliya kaijak ne hinliya tar mani ba bukhap swailiya tar mani ba jung phainai jora Ringko Sing bai jung Priya Soros no kaijak man phan nogi manan chance tong ta hinke Ringko Sing bai Priya Soros ni jodi pora ekdom thasung ten gothogoi tong super pora sandar ongoi tong haisi ege tongoban khakai jesuk je news ongkori phaman je trending je phaman Ringko Sing bai Priya Soros engagement khaika omai ka je news ongkori omai ka je photo ongkori tumoni hopefully finger cross omai je kubi ongi phaitu muk thang ongi phaitu sanan thake je nogwar phaiawile wasoglo yani ade tar mane bisingo kisa so kok tongna kisa so kobo tongna mne je gos laija omna her ongna nogwar phaiale kun wasoglo ya haya dam joton saimano jong bomuno khakai je jong chin bi best wish omono Ringko Sing bai Priya Soros tung dakli je bang kaijang ma jong nugui manai omai ken chung bu khakai ta nak tamo hini wasok tolo comment khaisa di